I'm in love with you. You are in love with someone. The truth is you are mine, and I am yours. Stolen chef, stolen chef, stolen chef. Hey, I won't cry. When you baby, I couldn't dominant will be. Love me because I love you. I will never let you go. Boss, we dear Mr. Kasa kakra. Me ba fia ha no. Na me anim no kroni. Ono wife, matumani mama me kama. Okay. Then so no yesi ewo bi na akwa akowie bi. Boss, me hu ni say adwuma me yi, maya. Sisi ba bi a manyina duru no, it's about time. E wo se me sesem. Nti ba me ba yi nyina mbeka cho se me no won komo no. De tu anim se akwanya beba minya enedue anase free wo cheneko ka me pese me free a nen ka me kobo abrabo foforo esan wo baabi isan se yesi ye pri baabi bone na ye dia pa bibi pa nti betana se dwene ho no na ehu behia se me de beba beto don wife nim enye fe sa de be chena matam me bag na me ko isan se me ba no bibisi usu na wogie me fe so na woni metana ya woni me ye adwuma nti se me pese me kwa mo ne the right person wo se me san ne motanase ni edi nkomo ansan ne me frifia isan se mpanyifo krase ba bi a chichira abo ano awa ne san no ti mano asema no Eja odo hensampa. Yeah, pre baby born in the dia baby pano. Now it's just a higher baby born and I said yeah. Oh, and sa say ne asem kana make can say aha wuti. Would that them free? Won't you light bill, won't you water bill, but so me ya can pay a show one star. Ejuma papa bank when you juma Hey, come on, relax. Relax. You don't get it twisted. Don't relax. Relax. Marcus. boss. Wakasa. Metieni ya okay nina. But with the mesre, makasi decision wa make it wrong. Sabi we are bema me bema we near fi kakra say the many fi. We decision no. Mesre wa makasi nyansa ni. In a sense, Marcus, you say Ojon suffer akwa ene pu ehuru. Ena so we say ejuma wo ye ejuma masuwi mu a Marcus eto da wo hu ejuma ne ti wo hu ejuma ne fere bai empo no wodi ho mfaso enti na broni ka bibi say perseverance consistency enti sa wo ye ejuma na se hu na challenge bi kra na wo pushi yesu pusu hu no ma ena o te ne kankan but challenge kitu bia ba ejuma na se we jai no akoso wi mu a Marcus wo hu bibia obeduro ena yemfa ni nyina anto nchempu on se aban mremu no so no obi ye adwuma na se empo pese oje adwuma na and someone 3 months notice no di penny pa foforo e de hye wanan ansa na obeja ya wajai na wodi betum anim na ni chine ye Marcus so wa wonu se woni ma ni ye Boss, adwuma we nya aban adwuma ena yesi wo kwan bi wo ho a etini we nipa di so na nso na wiye opekasa Marcus, do you know what? You let us talk about this. Take it easy, okay? boss mama nko why Debbie, Marcus. Now, Marcus. Okay, say there was a time now we are doing our own. We knew din komobi man to man. Okay. boss enyi nsem bia na unim ntimi nkyere nsem se me kwa ebeboa wo Marcus. me kwa ebeboa wo Marcus, relax. Relax. Hey, ejuma also person system. Eye kai ejuma ya na also person akwa. Meboa. ai Those days I'll call man kesim ekotwi kai. Who said jaka no one mo saba wa odua ni no yin. Wo ja ho bai. Se bi o na da forma na ka wanya ansa ma wadua ni no mo. And why when you to say I should forget about your age. If you are no and no profession, and no call it. If you are no man no dia kugu. Fine. Men ka say be oba no dia na kugu. With time no ba call retirement. Oba jojo won kakra.
Nempo no de granted. Sakado na so pa. Marcus, if you have be antata, me no yet ye. When my wife, muti ye. Hey, would ye jumano? A do level be such in china try. Opesa wa now car. Now ya car jumana. Mia mehe. Nama peka bia e kama e di amount. Na wo dia ye adwuma. Eno di ade a me hye obo. Saka adwuma na opese wo gya isa adwuma we. Me yen hye na me ama peka ye kama amount. Sebe ya wo hye adwuma na ase a wa obedi wo mfa so. Bo senye si bia ka na wo kan ntine bia BBC. So bet. When you're 51 e dey na wo kope wo ayi abontin. I'm in love with you. You are in love with someone. The truth is you are mine, and I am yours. Stolen chef, stolen chef, stolen chef. Hey, I won't cry. When you baby, I couldn't see dominant. Maddie. Oh, I'll take you to another hair shop. I'll get some. Maddie. Black. Let's say. How do you know? Madam for being the cash and magic cabin. I'm back. I'm in Sanka. Maddie. Any say I'm about for family, shall we? Maddie. Who is he? Hold on. Maddie. Me. So. Okay, the last time story Nana make a true say boys be a minimum 9 and all that. Your maid. This is not the maid. We me ex now on it girl bet me pregnant girlfriend but right me bet you kawate. Sister. Yeah, no problem. Sister, Miss Law. Hey! I know your past. We say past. Say ne wenim tun, na sa na wa dwem tun. Hey! Madam Miss Law. Madam my uncle. Don't. Sister, Miss Law. Madam. Hey, what's me for what? Hey. Do I owe you anything? No, but Madam, come to me. You don't know. Madam, Oka de nyame ayadom. She baby o free. Madam bleed you. Madam Miss Law. Yeah. Madam. Life is funny. Black, monsieur. Your friend is saying. I said, Ubu me saying. What do you take me for? To say come with me all day. I'm also carrying a child. I need to look for my own. And you are hungry too. I'm hungry too. No, Madam, but the word. Let me tell you something. My father, we're free. As I'm talking to you now, I'm staying with my friend. Oh, ebusunya be pa me free me papa properties nyina so mo na bo me papa. Fie na na etim ni ebusunya saase. I don't know what is going on, but right now, if I tell you that I have a person to even share with you, I'm a boy. If you send you, what did you mean who I could do now? Why? Madam, maybe Madam Pacho. If you're not with you, and I will say about 2 of this year. They say when you are brave, you feel. But no, the any question, yes, sir. What papa fear no? Madam, me do nyame. Found same who come on you now crowd be deep. O cry fa pena betena fie be deep na abusuan agi asase. Madam, me do nyame. Sanka wo chebe baby abusuafo no a. Madam, me do nyame. Kam no mu pa. Madam, wo se me baby a wo mu wo keke. Me wo fa de wa boda mo. Ni tin so wa boda papa. Me unnim na mistake. Na one problem ne say me wo say our problem na dey. Madam, you go so me say you. E fa ho bay. Mind your business. Come de ube ka be sireska we anya bi ato aso kwadi usika na wo no me family issues afa ho be ya we bia bebre ana ka se me kwadi asa aba be fa do akoti. You are mad. Okay. You are sick in the head. Ndika me fa ngwa na kwadi abusia sik kwadi fie ni mam ne nka me no nkote na. Ebi ka me kokwa ma Madam. Na suma kuma ho. Wo sorry we didi. Gari kwa wenya bi han ho no. Nti wo ye de kokuma obi. Wan kasa kora etesi wani so be yi obi te. So bu jimi fo anko ba be dede wanu asen se we di. De wa ye gina ho. Aiza aka uti pene so. Uti ne waso e na aka.
Se wunnim na wunnim na wo hono na wo friend. Metwa squad am so. Mimi hey. Case in you case. You know enya mimi case. Case in you case. Enya mimi case. Case in you case. Yeah, why na brabo ato hono. Case in you case. I will be case to. Aba be na John. Ode wunnim ho na friend bi metwa squad am wa. Just squad be. Let's go. Madi T Madi. Don't call her name. Madi. Don't mention her name. Hey. Madi. Nyanka sama nche ne ma bi yo. Me twetwa me yi di nyina no kwan me nim. Se soro no mi o. Se no be fa na sase so se mia so ma dwumboni na awie mi se yo. Ise skaya men sanka. Efia me tin so egadam. Madi nso amfini. Ine bu shebi so sano motie. Ana obama miskenti no heda kasa. Cause Madi said of papa si pena asem no. On fani me. Ise me kwani se. Ain't no peace, so don't rasaka. Pay muka tremi se. Yes, we pa. Say, who just in the father by? Who will be putting more than a bila? Oh, Papa, tear say, Nanka, me man is going to say anything. I think you said the paddy. Yeah, what they are more dear fabulous. I don't know, dear mammy. You know what's for this cabin? Miss Sanka. Ya Miss Sanka. And who made it? I know I'm original. I did be a macaco. Dear, Ya? We will have one on. One can so more to top up. but dear, what you want to be like? Me, my mamma, Minis Canada. You so close. A dear Semness. Ya. Obaje di say she can need the 4 banana na na channel. And when she Sese. ya me kwaji sikai. Me say aka me ba me di mu abobo wa na me hwe nipa ya woko ya. Ani pa ya se nim no. Onso hu obi a wonim no dia. Se de ti bia se na tiko ni nchim obo hu no. Me hwe na na se me dim ni kana me to ano. Ko na se Madi. No be say black na hair. And I'm so come be discover her baby na me sanka. Say me cry say me kwa abo no. And me say na won so pede wa ha. Na wo ka kwampo boy. No was share black. Me papa wo. Oh. O papa na film ya. No na Madi awre wo pa. Abusuafo hwe Nyankopon ni magi papa na japade nyina fira kra ne nsam. Ade om so ye na abusuan sase so. Ya. Na me pa satan pa na me da so ne tia. Na ka busuafo kwa kam de um be fa so kra no. Komiti nyina no. Akwa kam de busuafo na be fa so no. Mi to nyame komiti nyina no. Mi to ya se ka mi a. Aka abu chefo komatiti. Se ka ma hwa ma busuafo ba be jima de japade every day. Na japade na finish am. Obaje wam de. Se busuafo na jima de japade nyina ho. Aden a opapa si efie no na japade no wo ye ni nyina wo abusuan sase so. Na papa ne ye na busuafo ma ho. You say no nyina ayefe. Openo. Nti wo. Da be pa na se bi mpedwa sa wo be dwene. Nti kukukuku na nti sanka wo ho ade na wo be. Wo ye busuani. Abaya no wo ye ne ho ade. Abaya no wo ye ne ho ade. Akora na da ne yam no eye wo de. Bibi so asemo. Ai na ka mo ho no ma, ene ka dem de na be. De na be ye. Ade ehia na wo sa wo ye no wo nya obi asem. Sister, na me come ede. Dia se kwaje bra kwa kwaje ama. Me na metu mi wa yo tie fio. Je kwa ko tam bag na brew. Je hwe. O kwa ko fa me bag. Pa mo no nya de wa ha se na hwe de besi wa. sister. Ben to me am da bo me da ahan ma na ne da de ofi se nya me ya o se be ma no ide ne be tetron so. Ya ma chi. Bunya panyini de abofo obi aye bi da. O te de ne kan. De hu ne na ya bra bo mo nsem. Sister. One wa yan klase ma bla ba bi ti. So ma nyan klase ma. Kasa manim sa. Na ye. Me se me hwe be ma so ka kofa na ba. Bla me ko be ma se wo. Ah, ba na hwe no. Eh.
Sa. Ohima chono ne kasa yo. Ma no kasa no suja so no za tete mi so ati e de ya metu. O de hwe. Bibi na e bibi o. Bibi na e bibi so no aya ma sama for was me nso ma sama. Wo sisi ankasa na me do no do so. Jawasem me nya kwan. Na me din na ma ni nyina ye sister ne mo bi o de boa me. Hwese obi a wonnim obi. Na nipa na beka se na kuma wosian ene ma continental obatan. Was a continental na busafo atimi ageni sei. Wo just say wo do me. Ande o ya. Wa pantan so wo wi ada bra wo do me. Etinya di na ye wa nka ba behwe me. Enka wo ba behwe me. Wunye ba bi mfa wutinto. Ya. Se bi peje so mo da kiosum keje ti adumo na obi di da boto so e won nkofo shop mo esu to a na ya ra wo so no munya ba bi na won sin wo mo. Ka beti akwa adum keje ti a. Ena mu ga akaka be nsema wo ye nti no. What you so that was sansu ni couple. Hey, yan kwana me misin pasa. Me di wachi a, se me di wachi a. Me be police what e ade. Eh di dey am ti o. Fu say ya me ti wala na ya na mada. Eh na officer na mada. Hey, wo ya progu ana. Kwai, kwana me nya kwan. Na o kwai. Me ko se wo. Fini o. O ma me. E na da dem wo no. Kofa. I'm in love with you. You are in love with someone. The truth is you are mine and I am yours. Oh God. Marcus, I'd say. Nyamia dumo Na madam. dia na oye. My rice and stew. Oh, okay. Oh, no, Tino. Na wa say me and my best. Marcus. Nan dio mami yem shimi. Me name kunuti ha say na okasa nka oni wo nkomo bi so sorry bro say na ede pa na opesa oka because I said me makume mu no dia na opesa oka no kranye no na okan ado opesa oka che daddy say my yesi ni si ana Madam ya wade bi wo ha e boboba ye ni pada sen na obitima je ho afiri mu a je ho firim mentena ho man so hwe ne nyede e ma meto ansa na wa yede waje ho esa no a woka kra na wunya tiefo no obi ayede atie bi ama wo tintempa no a no ayede wa firim nti uche mu a awo na asem na me dey ha wo na ntia na Marcus pese ofifia Madam hwewo se wo pa wo a eno nkere se wo se wo ma be ma foforo ene wo da abra wo kunu Madam die ne si hu kwan se wo be ti se wo de be ye mpaebo e de na edin manyame ena den na kire se me fanye mpaebo ye well so wo de aye mpaebo a abawa Sarah odi mfi ahe ansa na wo ba ebi a wo mpaebo a wo bo no Mame Marcus mame ncheche we mpinatwe se wafa okunechi na no obi akwakoda na wado nipa no na ne hihye wo twempena enye nu bi na me pese me ne wo ye o me tua wo ka 500,000 kwa na obeji a me kan ma o se pay 500,000 anya obetimi dia to taxi be for na o spend na o se be wo dia nyem oba bi da no eno na e motivate me se menya gidie wo mu ti madam me spams na nyem bia me kohye dem na matwetwe hwe agu adiem di abrewa na oh ade no tokro na me de bitedua bewura mu no eno na me se yenye the right way nye dey e ma me mesrew enkebe ya nkamasa akuru a we nye dey empare me de wo pesa wo ne me ye no mentimi mesrew fire mpaibo abawa Sarah odimfie pepepe mu ansa no wo dey owo bawo tisi a wonyi o ayi 51 okay kako 70 75 80 na obituary ya na woko wa ujisika ya 500,000 eye sika so wo mse nye sika aya betimi dia kwa retirement wenya wo taxi for bi me kru car no so beta ma ode anya car ba kupe bi na wa ye work and pay na work and pay ni ya kan 500,000 egu nsem na wa akogina garage appointed car was spams you what wegu a emba crowd bi adam mo mayi wa na ka kire me enti anka we ye de o de misrawo driasem no na nya bone me mpa wo bone me meti wo no me ndo na me mpa wo mpena twi bebre biasa nya me ye ne ye 1 or 2 3 4 bia keka kwa na me fa ye funa eno ano no enti ni o ma na wo ska na wo pese wo de ma me na me de tutokas no madam se me nya wiase japade nyina na me hwere me kra ade emfaso ne wo wo ne man ko yi nyin se no wuye e na wo si he na minim ne yemeye o si due wa wo frɛ papa se bone na wo frɛ bone se papa
madam se mani twia se boni ni na meye mentimi nye saa de no Marcus, would you misrow if you had dear? Sabi, how would he? Who did you feel that free? Anya, we Johnny, be out here be a the mount. I want to so some so you different. Too dear. It's not higher and I dream home. Wow. madam so person Oh, they own your crowd there. Oh, they dream home, keke. What I say? I have me how be. Oh, they dream home. Now, median and so quite seven. Why? person me serve wo me ba be serve wo My bet serve. me serve masade no etu ntwa ene menye saade ni bi She said, I want to see Marcus who bound me be yefe. She went me. me ba ho be efe Oh, bound be yefe, papa. ene obi yire eba Oh, Chasler, who here? madam me dey maka ne be kan wie nyame hu mobo so obe ma mi scam me dey atoto to cars ne den na menya wie se japade nyina na me hwere me kranko a emfaso Marcus, aye, kona koye median ni breme. Ude aye diane no kra jai mi ameba beti. tidie pa ne di machi a me pa adwuma menya adwuma ye nso menya adwuma ye a na mma busuefuo no mo de omo haw omama ne ni omusu esame hwene me boss wife yi oba warefuo ka kire me se meme ne ho na se no sika asebe no na eda woda ha e ka kire me se on baba on se sane na nwu hwim na me man nsuo ni nkokọ no memfawo oba warefuo memfawo debi na me fawo kra na wowo a na wodi obi moja e kwa akomo obi ejapade enti me she's cancel our bosso she's called the bema me no metumi dia talkers be 4 and 5 biso mabra bo na imi nkobesi hwe ba bi a manyina duru me wo obi fie a madane cook me chef wo obi fie hwe ofa ye ode mami bituma sesa me shebre inji ana ase menye ne dey no guys no Debbie I'm in love with you. You are in love with someone. The truth is you are mine, and I am yours. Stolen chef, stolen chef, stolen chef. Hey, I won't cry. When you baby,